Ikaze kuri YC TV show mukomeje gukurikira muri bench 5/5. Uwo muhanda mubona uherereye i Kanombe, murabona ko ari kaburimbo nshyashya yubatswe n'umugabo bita Itayiwacu Bruce, muzi ku izina rya Bruce Melody. Uwo muhanda uherereye i Nyarugunga, niho Bruce Melody aca amatashye, wubatswe vuba, yawutanzeho amafaranga atari makeya, ariko byatunguye abantu kubona nyine umuhanzi Bruce Melody yifata kubakisha umuhanda ungana gutyo, ukava kuri kaburimbo ruguru ukamanuka ukagera iwe ugakatuka. Imva yaremeye abaturage. Bruce Melody ni ukuri yakoze igikorwa cyiza kandi ari kwigaragaza ko ari umuhanzi kuko wa mbere bakwiye kureberaho abandi. Murabona ko yari kaburimbo, amamoto yatangiye no gucamo. Bruce Melody yakoze igikorwa, ni ukuri no kumushimira. Uyu muhanda ukaba upima metero zitari nkeya, urahenze cyane uyu muhanda, ariko Itayiwacu Bruce yatweretse ko afite amafaranga ewana, ntabwo asaba kabisa. Murabona ko urangiye ugeze ku musozo, aho urangira murabona ni hari ruguru. Bruce Melody yakoze igikorwa cyiza, ni ukuri, kandi Imana imuhe umugisha. Yaremeye abaturage b'i Kanombe. Mukomeze mukoresha na subscribe.